Ehurureji yatandikwa b'ekibiina ekya SOS Children's Village omuri Uganda yatandikira mu kwa mwenda kw'omwaka gw'2023 na n'entebeekanisa ey'okuhweraho okukyendeza n'okutuntumura abaishiki bato okutwariza endaaro na n'abaana okubarinda okushwerwa abakiri bato omu disitulikiti egi na munonga abaishiki abari hagati y'emyaka 16 n'emyaka 18 omu disitulikiti nyamwingi eziteganisiibwe aha bw'enshonga egi. Baitu nkaitwe nka Kabarole rugira ebitusangire obuzibu tusangire mu baana baitu bakutunga tutwiremu ngo hati tutekeho ekiragiro ekitusobora kubalinda enyuma hao tungira obuzibu ngo hagombora zaite za Kabarole ekaba bakagirankinga nk'eyokubanza mu baana kutunga enda mu baana kuswerwa bakyali bato kuba tubaine tutunga early marriages nyingi tubaine tutunga abaana kwa dropouts nyingi kurwa mu masomero abaana nibaswerwa batakahikire abandi batwekwa abandi nibasiswa rundi n'abantu abandi nibakozesa muno abaana bato na muno mu masamba okuchondoza okukozirwe omugomborora 11 omu disitulikiti egi kworeka ngu omuchwe ogw'abaishiki kutwara enda abakiri bato gweyongerire kimwe ahabwa eby'oburwaire bwa COVID-19 obworo hamwe n'abazaire obutareberera kurungi abaana baabo kyareetera abaingi okutwariza endaaro aha myaka mito. Omugomborora nk'eya Rutete, Kasenda, Busoro hamwe na Karangura hahandikirweyo abaishiki nyamwingi abatwire enda abakiri bato hamwe n'abandi okuruga mu mashomero teireho abandi okukosebwa emirimo egangeire. Ordinance yeno ya child protection negenda kutuyambaho muno abana abokuba twine Kabarole district mu byaro kutwine abana bengi. For example Gombora yange Rutete musanga abana bengi tubakusoma abana abandi nibasoro bakyali bato abandi batwekwa bakyali bato abandi batandika gukora emirimo yo kusera sente mu pagasa batakakiza emyaka yo gukora kandi habatalokera giro ekiri mu nkora bwa district yeno ekisobora kuyamba abana abo kurangwa nibarwanirirwa. Obugabe bw'abana nibuhendwa munonga abana tibali kutunga cyo kurya kiri kumara tibali kurebererwa kiri kumara nibakozesebwa nk'endogo yo mu mashamba nibabaha emirimeji ebarengire ekyo kubashangire bashanga ngo nitwenda kwija kukuza ensi etali nungi. Abebembezi ba districti nibajinana abazaire ahabo kunagenjura obujinanizibwa bwabo obwo kureberera abana babo kandi eki bakiteeka aha emwe omu miteekateekere n'emichwe eri omu byanga ahi barikutuura. Abasaija tubaine bwire hali eka nagenda mu office runagenda kusubura omulimo gwona gwa Ruhanga muhire kukora naija akererirwe muno mu maka hariho n'abakazi bagenzi banga abandi nabo mu maka nibataha mu bwire bugenzi tori kumanya omwana wawe ayizire saha zinga noha mutokoize muhanda noha ebintu bingi muno. Gombora ya Rugongo akwa mugombora ya Rugongo zira batakwenda kusomesa abana nosanga abana baguma mbandara tebakusoma nhali abana abakuguma no bakora muno kuyetweke ebitoke muno nkakiro kya balaza akire kya katale nebire bindi. Abebembezi nibahagira ngu eki kigendo misho ekyo kurebeka ngu abana b'obushiki barindwa kandi n'obugabe bwabo tubwaribatirirwa obwo babase nabo okuturaho kurungi nk'abandi baana bona omu disitulikiti egi. Nibakabuziwa abandi bakusoma abazaire bakabuziwa abaki abana batujja mu masomero n'okuteeka emihanda endi yokurangwa abana bane bayambebwa nibakonyerwa kuraba rugambizibwa ebindi nko kupagasa ikara street kwimwe ebyokulya kuterwa kubi kukozesebwa obundi batasaswire nibanyagwa n'okunyagwa kuswera bakyali bato n'okutwalenda bakyali bato. So ordinance yenu tunhenege kutukonyera muno abakwitwa Kabarole n'abantu baitu tujja kubasomesa ebigendera by'ekiragiro kino eitekeri imperire korwa omuntu wa buli kiro nirija kutuyamba munonga ako baryo niritebwa mu nkora omuntu wo bwenyine wa buli kiro na LC1 nalito mu nkora LC2 nalito mu nkora LC3 nalito mu nkora hatari kubanza kulinda kugira ngo haba henshobe ebanze twe police. Gasha kwa Justin Nyakisiki okuruga Kabarole district ahabwa Tayari West amakuru agenshonga.